Abatuura bagira ngo ahabw'enguzi buretire enguuto zakorwaga dibengarye emibazi yabiro mu marwariro ebizimbe kushenyuka bitakahereza ekiro kibwe n'ebindi. Ebi n'ebindi bigambirwa ab'ekitongole kya Directorate of Ethics and Integrity bebembirwe Moses Makumbi komishona mu kitongole eki obu babiire nibabuganaho ab'ebitongole ebikurwanisa enguzi abanyamakuru ab'ebyokwerinda abatuura hamwe n'abakozi ba gavumenti abebembezi aha mbuga nkuru za district ya Kyegegwa. Naye nga kyetulabye Kyegegwa ne mu local government zimu abantu batwala nga kikulu kyekisuukira ekyokuba nti ba reporting late ku mirimu. Government kirangirira nti omuntu atandika ssaawa 2 n'avaamu 6:30 for lunch nakomawo 8 nanyuka 11. Omukazi waleja kuzaala irwaro bakankumwatendinga mu bwire akazaala omwana akafu ogumanya akubeine kyakwongera economy ihanga kusinga omukazi afu ejo denturucha muka kandi takuja kugobamu kyonko eri ekyo kandi nja kungana ngende kuseera omukazi ondi okuseera omukazi ondi hundehano oburwaire obuno alinyerinzire saidi ya corruption na nerotatinga netandikira hano noyesanga eturukiro kuli twino rugudo rwa nyabingora kuturuka kakabara obuli bwenguzi bukarwita ombugudo nekarugwe nturuka kwaga so itito kabantu babulikiro ntufuerwa that service because of corruption na banjo byezira hani yateka obuli kinkumanya what is still happened ila akaba na Kyegegwa we don't know njako chukurura churugudo rwa boraro turukira hano district. We had to monitor. Karabasino bahamba tamuntu monitoringa na bayihamu. Kwasumi komita mukaga. Bali mitano. Ati target imagininga buli kilometer bakawuge balire miliyoni 80. Ati nyendo bali mita emwemu yogenze noiba. For 48 kilometers bibiri sente zinga. Angela Byangwa urukuru ekitongole kya Renzo Anti-Corruption Coalition nagira ngu kitandugaho mu bantu niyeyongiza ahabw'enguzi bwayeyongera. Bati okulopa enguzi ebagiropa pala busobola okulaba nti bakulembeze balina engeri gye bagirwanisamu. Then n'ekirala kye balina tulina nga bwe bagambye syndicate corruption. Bantu bangi bali ki bibakwatako bya corruption ebyo bakoze. Kati wabeerawo obuzibu ng'omuntu asobola kugamba corruption ebeera very difficult ogiddi bagamba tekugiraba. Kati awo babeera obuzibu n'ekirala abantu baffe singa baloopa n'avayo nga tatya ne bagaana omuntu ali corrupt n'otamutuuza mu church. Omuntu ali corrupt newo osooka okuwa entebe y'omukyaki ne ssente ze n'oziyaniriza kati singa tugamba ogyewa ssente social accountability. Ekitongole kya Directorate of Ethics and Integrity kikatandikwaho mu mwaka gw'2019 kiri kuteebwaho omukono mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni n'egendererwa ky'okureebuuza emikorere ya gavumenti ahansi okuzurukusya abantu obuheereza. Kiremesiza corruption mu bantu ensonga nyingi. Corruption asingire ddala ava ku muntu ng'okweyagaliza ng'omuntu n'ayagala kati nga bwe tunyonnyola corruption nti misusing okukozesa obubi ofiisi yo gw'okufunamu ng'omuntu. Kakati abantu abasinga bakozesa ofiisi zaabwe okufunamu. Nze nsaba abantu ba bulijjo bongere okukwategana wamu n'abakulembeze baffe baleme kwenyigirira mu by'enguzi babeere nga obeera exemplary kubanga kibeera kizibu nnyo oli mukulembeze ate nga gw'obadde osaba enguzi aye n'ojja otandika okugamba nzize kukwata. Omu rukiiko oru poliisi hamwe n'akakiiko karikugaba emirimo ha district ya Kyegegwa nibyo bikirizayo okutungwa mu mwaka 10 omu kulya enguzi nangwa hariho n'abaishiki 2 abayo nibakyondozibwaho abarikuteekateekaho kuba bahirwa emirimo ya gavumenti okurabira omu kakiiko aka batine bihandiiko by'obwegyesi. Gashoka Philip Mulangiro mu Kyegegwa.